I pozdrav ljudi, evo nas ponovo u Brothers Gaming. Danas ćemo igrati Minecraft. Odlučio sam da snimam survival, dakle nekih 15 epizoda, pa da počnemo. Napravio sam fakciju ovdje. Sad da napravimo samo ono najbitnije, zidine tuda negdje, pošto sam mislio napraviti u zemlji. Znači, mali zidići. Evo ovako, ne treba nešto visoko, samo znači za male potrebe da se izađe, što bi se reklo. Evo ovdje smo malo pogriješili. Ja ću preskočiti ovo što pravim da vas ne zamaram s time. I evo nas ljudi, konačno sam završio sa pravljenjem zidova. Sad da kopamo dole, da napravimo sebi podzemnu bazu. Treba će nam svijećen, to će biti mali problem, ali za ovu epizodu sam samo planirao da napravim ništa. Znači, specijalno sljedeću epizodu će biti već mnogo toga, tako je malo nešto sasvim. Evo ga, ovo je dovoljna dubina. Sada da pravimo sobu jednu. Evo i irona, tu će nam kasnije trebati, odnosno željeza. Evo još dva sam našao. To ćemo tu da ostavimo. Ovako. Iskopamo ovo za jednu malu sobicu, odnosno proširenje. Dole će ispod biti vrt. Imat ćemo i farmu, ali pod zemljom, što je u realnom svijetu nemoguće, da tako kažem. Znači, samo ću danas sobicu da napravim i očekujte vrlo uskoro sljedeći tutorial. Namjeravam dosta snimati Minecraft, snimat ćemo uskoro i vi ostavite utisak u komentar da li vam se sviđao, šta želite da snimamo. Evo, pogledajte ovog laga. Ne može čovjek na miru ni da igra. Ne valja kako su server postavili, pogledajte. Jedva. Sad me ovdje nešto. Pogledaj. Ovo je stvarno sramota servera, je jedan od najboljih na Balkanu, da ovako štopa i laga. Pogledaj. Dobro, sad kad to svršim, bit će ova djela. A bože, je li do mene ili je do interneta? Ovo ko da živo blato kopaš, a ne kamenje. I evo ga, to bi bilo sve za ovaj klip ljudi. Čekajte, bit će uskoro i drugi klip o survivalu. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!